imyaka myinshi kama unaishi kwa kanisa miaka mingi lakini wewe amjui utazi Yesu, kama ujui Yesu au ujui wokovu, utaramubona kama wewe hujaona Yesu. Ariko nabonye Imana, lakini nimeona Mungu, nabonye Imana mu buzima bwanjye, nimeona Mungu kwa maisha yangu, sitasahau. Aho nzaba ndi hose, mahali kote nitakuwa, nzahora nshima, nitaendelea kumshukuru, nzahora mdibuka, nitafikiria no kugize yabyibagirwa. Mimi sitasahau. Imana ibaha umugisha, Mungu wabariki. Nagarura asa nawe arabasubiza ati ni nge. Baramubaza bati mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati wa muntu witwa Yesu yatobye akondo agasiga ku maso, arambwira ati jya i Silowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Baramubaza bati ari hehe? Ati simbizi. Wari impumyi bamushira abafarisayo, kandi ubwo hari ku munsi w'isabato, ubwo uwo Yesu yatobeyemo akondo akamuhumura. Nuko abafarisayo nabo bongera kumubaza bati uko yahumutse. Arabasubiza ati yansize akondo ku maso ndiyuhagira ndahumuka. Bamwe mu bafarisayo baravuga bati uwo muntu si uw'Imana kuko ataziririza isabato. Abandi bati umunyabyaha yabasha ate gukora ibimenyetso bingana bityo? Baramupfa. Nuko bongera kubaza uwari impumyi bati ku bwawe uramuvugaho iki ubwo yaguhumuye? Ati ni umuhanuzi. Ariko abayuda ntibemera yuko yari impumyi agahumuka, kugeza aho bamariye guhamagara ababyeyi buwahumutse. Baramubaza bati uyu mwana wanyu muvuga ko yavutse ari impumyi, none yahumuwe n'iki? Ababyeyi be barabasubiza bati tuzi yuko uyu mwana wacu, tuzi ko uyu ari umwana wacu kandi yavutse ari impumyi, none arareba, ariko igituma areba ntitukizi, kandi n'uwamuhumuye ntitumuzi. Nimumwibarize, nawe n'umukuru arivugira. Icyakora icyatumye ababyeyi be bavuga batyo nuko batinyaga abayuda, kuko abayuda bari bamaze guhuza inama y'uko umuntu wese uzerura Yesu ko ari Kristo azacibwa mu isinagogi. Nicyo cyatumye ababyeyi be bavuga bati ni umugabo mukuru, nimumwibarize. Nuko rero uwari impumyi bamuhamagara ubwa kabiri, baramubaza bati shima Imana, twebwe tuzi yuko uwo muntu ari umunyabyaha. Nawe arabasubiza ati niba ari umunyabyaha simbizi, icyakora icyo nzi ni kimwe, nuko nari impumyi none nkaba ndeba. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dusomye harehare, tumesoma mahali parefu, ariko turavuga mwanya muto, lakini tutasema kwa machache. Ijambo rivuga ngo gukizwa bikagaragarira abo hanze. Neno nasema kuponywa na inazirika kwa watu wa nje. Gukira cyangwa gukizwa, kuokoka, kupona, kuokoka bikagaragarizwa abo hanze bakabibona. Watu wa nje wanaona, abandi bakabibona, wengi wanaona kuokoka kwako. Aya ni amakuru y'umuhungu wavutse ari impumyi. Hii ni habari ya kijana amezaliwa ahura na Yesu, akikutana na Yesu. Yesu ari kumwe n'abigishwa. Yesu akikuwa na wanafunzi wake. Ahageze abigishwa baramubaza ngo ese uyu muntu wavutse ari impumyi
Wanafunzi wakamuuliza huyu mtu byatewe niki? Nilimsababisha nini? Nicyaha yakoze? Ni dhambi amefanya? Cyangwa n'ababyeyi be bagikoze? Ama ni wazazi wake wametenda dhambi? Yesu ababwira ngo nta cyaha yakoze. Yesu akamwambia hakuna dhambi. Nta nicyaha ababyeyi bakoze. Hata hakuna dhambi wa. Ngo byabereye kugira ngo Imana, imirimo y'Imana igaragarizwe muri we. Imefanyika ili kazi ya Mungu izirishe ndani yake. Aravuga ngo nkwiye gukora umurimo w'abantu yakiri kare. Nafaa nifanye kazi. Ugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Naenda amaze kuvuga gutyo, akimaliza kusema hivyo, watoba kondo, akachukua udongo, akamusiga ku maso, akamweka kwa macho, utuma kwiyuhagira ku kidendezi cy'Isiloamu, akamwambia kwenda kuoga kwa Yordani. Siloamu bisobanurwa ngo naratumwe. Siloamu maanisha nimetumwa. Yamunyiragenda, ule kipofu akaenda, igera ku kidendezi, akafika kwa Yordani, kwa kisima, iriyuhagira, akaoga. Maze kwiyuhagira, akimaliza kuoga, arahumuka, akafumua macho. Amaze guhumuka, wakati macho aragaruka, akarudi. Ahageze, akifika, amaze gukira, akimaliza kupona, ba bantu niho twasomye, wale watu tulimesoma, bamubona gasabiriza, wale wakimuona kiomba, bamubona gari impumyi, wale wakiona kikuwa kipofu, bamubonye arwaye, wakimuona kikuwa mgonjwa, bamubonye asuzuguritse, wakiona anezaraurika, bamubonye ameze nabi, wakimuona kikuwa vibaya, ngo barabazanya ngo bati, wakaulizana, uyu si wa wundi wasabiriza, uyu si ule alikuwa anaomba. Bamwe baravuga ngo niwe, wengine wakasema ni yeye, abandi baravuga ngo si we, wengine wakasema si yeye, baravuga ngo ariko arasa nawe, wakasema anafanana na yeye, ngo arabahamiriza wenyine, yeye akashahidi, arababwira ngo ni njye, akasema ni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uyu mugoroba rero, jioni ya leo, nshatse kuganira namwe umwanya mugufi, nataka kuchangia na nyinyi, gukizwa bikagaragarira hanze, kuokoka inazirisha nje, kubera ko gakiza, sababu wokovu tugahabwa mu mutima, tunapokea kwa moyo, ariko agakiza, lakini wokovu kikaguma mu mutima, aishi kwa moyo, kagaragarira hanze, inaizirika nje. Agakiza, wokovu ni imbuto bitewe muri twe, ni tunda imepandwa ndani yetu, imaze gutegwa muri twe, mbegu imepandwa ndani yetu, ni ngombwa ngo yere imbuto, ni maana inafaa imbuto ntizerera indani, matunda haiwezi kuzaliwa ndani, imbuto zerera inyuma, matunda inazaa kwa abantu bakazibona ko watu wanaona matunda, bakazitandukanya bavuga ngo iyi ni imbuto y'igiti runaka, ni wanatofautisha, wanasema hii ni matunda ya mti fulani, iyi ni imbuto nziza, iyi ni imbuto mbi, matunda nzuri na matunda mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Gukizwa, kuokoka, tugomba gukizwa, ni lazima tuokoke, tukagaragariza hanze abandi ko inainjirisha nje kama tumeokoka kamili. Amen. Amen. Hari umuntu, kuna mtu uje wibwira ko yakijijwe, yeye anafikiria ameokoka, bamubwira ngo se iki kintu ko bitameze neza, mbona haya mambo ni mabaya, akakubwira ngo agakiza ni mu mutima, anakuambia wokovu ni ndani kwa moyo, agakiza kari mu mutima, wokovu uko ndani kwa moyo, atagaragarira inyuma, yenye izirike nyuma, akosaga kiza, hiyo si wokovu. Iyi mumyi, kipofu huyo, amaze gukira, wakati aliokoka, abandi nibo babimenye batangira, wengine zao wali, ubundi iyo twakijijwe, tukiokoka, abandi duturanye, wengine jirani, Biblia inavuga ngo baturanyi be, jirani zake, abaturanyi be, jirani, abaturanyi bazi ko wakijijwe, jirani wanajua kama umeokoka, abo mubana mu nzu bazi ko wakijijwe, wale mnaishi kwa nyumba wanajua kama umeokoka kweli, abo mubana muri quartier bazi ko wakijijwe, wale mnaishi kwa mtaa wanajua kama umeokoka, abaturanyi be ngo barabazanye ngo se uyu si jirani, ndio kaulizana, byagenze gute, imefanyika vipi, aramuza ngo se byagenze gute, kugira ngo akamuuliza ni vipi, ababwira makuru simple, akawaambia story, ababwira uburyo humuse biri simple, akawaambia namna amekombolewa ama kuokoka, arababwira ngo, akawaambia wa muntu witwa Yesu, ule mtu anaitwa Yesu, yatobza kondo, amechukua udongo, akansiga ku maso, akanipaka hiyo matope, arambwa ngo nije kwiyuhagira, akaniambia niende kwa kisima kuoga, ndagenda ndiyuhagira, nikaenda nikaoga, ndahumuka, alafu upofu kaisha. Ndiko byagenze, hivyo ni hivyo imefanyika, ndiko byagenze, ni hivyo, banga kubyemera, hawakubali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iyo dukijijwe, wakati tukiokoka, abandi bagomba kubimenya ko twakijijwe, ni lazima wengine wajue kama tumeokoka. Ingeso za, tabia zetu zigomba kugaragariza hanze ko twakijijwe, inafaa izirike nje kama tumeokoka, imivugire yacu, usemo wetu igomba kugaragara ko twakijijwe, ni lazima izirishe kama tumeokoka, kazi zetu igomba kugaragaza ko twakijijwe, ni lazima izirishe kama tumeokoka, hanze abaturanyi bagomba gushuhudia, jirani zetu washuhudie, bakavuga ngo ko atakimeze kwa kuntu, wambona amebadilika, batakiri impumyi, mbona Yesu kipofu tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Harakantu Mwuka yambishuriye. Kuna kitu Roho Mtakatifu amenifunulia. Mwuka yambishuriye arambwira ngo mwigisha mugani wa Scovi. Mungu amenifunulia. Mwigisha yambwiye. Mwalimu amenifunulia. Yesu yaduhaye agakiza. Ametupea wokovu. Akaduha ku buntu. Akatupea bila gharama. Ni sisi dufite inshingano. Tuko na jukumu zo kugaragaza kija baduhaye. Za kuizirisha kile tumepewa. Tuzimpaye bea ifaranga. Nikipea bea pesa. Akazihisha. Yeye anaficha. Ntazigaragaze. Yeye aache kuzirisha. Abantu bamenya ko nazimuhaye. Hakuna wale wanajua kama nimempea pesa. Ntazikoresha. Yeye atumie. Tacho zo zimumari. Hakuna faida kwake. Yesu yatuzaniye agakiza. Ametuletea wokovu. Arakaduha. Akatupea wokovu. Ngomare kukaduha. Akitupea wokovu. Aduha inshingano. Akatupea jukumu yo kugenda kwiyuhagira. Ya kuenda kuoga kwa kisima. Uyu muhungu. Uyu kijana wari impumyi. Yeye alikuwa kipofu. Yesu nta kindi yakoze. Yesu hakuna kingine amefanya. Yatobza kondo. Alichukua matope. Akondo bivuga iki? Matope inamaanisha nini? Hari igihe uzuba mu buzima. Kuna wakati unaishi kwa maisha. Utizi yo kuri mu buzima bubi. Wewe unajua kama unaishi kwa maisha mabaya. Utazi kuchafuye. Wewe unajua kama mchafuka. Ico Yesu azaza gukora mu buzima bwawe. Kile Yesu anakuja kufanya kwa maisha yako. Azaza kukwereka ubuchafu. Yeye anakuja kuonyesha uchafu. Yamaraka kurangira ahubwo buchafu buvira. Alafu anakuelezea mahali kwenda kutoa uchafu. Kugira ngo bashe kwera. Ili utakasike. Uyu muhungu kijana huyu yaramaze imyaka myinshi yeye alikuwa anamaliza miaka mingi alizaliwa. Adafite ikibazo cy'ubuhumyi. Yeye hakukuwa na shida ya upofu. Nta bibiri tubwira ko yagiye gusengesha. Hakuna Bible inasema ababyeyi be bamujanye ngo bamusenge. Hakuna mahali mampeleko kwa Mungu. Yeye yanyuzwe n'ubwo buzima. Yeye alikuwa anatosheka na maisha hayo. Abantu abanyabyaha wenye dhambi basabaga ngo nibwo buzima gusa. Yeye wanatosheka na maisha wanaishi. Kandi nibazo bamenya ko bari mu bibi. Hawajui kama anaishi kwa mabaya. Bamenya ko bari mu mwanda. Hawajui kama kwa uchafu. Mungu azakora mu buzima bw'umunyabyaha. Kile Roho Mtakatifu anafanya kwa maisha yake. Anamwangazia. Nukuvuga ngo azamusiga kondo. Yeye anampaka matope. Akondo akamenya kuko yanduye. Yeye imanisha ni mchafu. Yamara alafu ukakamurangera aje Roho Mtakatifu anamuonyesha mahali ataenda kuoga. Akimaliza kuoga agakira. Yeye anapona. Agakizwa. Anaokoka. Umwuka wera. Roho Mtakatifu. Yesu Kristo. Yasize icondo kuri uyu murwayi. Alipaka matope kwa mgonjwa huu. Bivuga iki? Imanisha nini? Yarashaka kugaragaza. Alikuwa anataka kuziriki. Umuga uyu muntu afite. Ulemavu alikuwa na huyo. Kuko kubwiwe. Sababu yeye. Igihe Yesu yarara aho ngaho. Wakati Yesu alikuwa hapo. Yari makiza abarwayi. Alikuwa anaponya wagonjwa. Ariko iwe ntabwo bamuzanye. Lakini yeye kuletwa. Nta nubwo Bibiri tubwira ko ari abavyeyi biwe bamuzanye kuri Yesu. Hakuna mahali Bible inasema kwa Yesu yamusanze aho. Lakini Yesu alimkuta hapo. Yamusanze muri ubwo buzima. Alimkuta kwa maisha hayo. Natwe Yesu yadusanze muri ubuzi. Na Yesu alitukuta kwa maisha haya. Abatushanye ngo abaduha gakiza. Hakuna mwenye ametubeba kwa abatushanye ngo Yesu aje kudukiza. Hakuna mwenye ametubeba Yesu ni waje. Yesu ni yeye amekuja. Adusanga mu bumuga bwa. Akatukuta kwa ulemavu. Adusanga mu buhumyi bwa. Akatuleta kwa upofu. Aratumurikira. Akatuangazia. Adusiga akondo ku maso. Akatupaka matope kwa macho. Adutuma kwiyuhagira. Yeye anatutuma kwenda kuoga. Wanaweza sifiwe. Amen. Adutuma kwiyuhagira. Akatuambia tuende kuoga. Yesu yagaragaje ikosa. Yesu alizirisha kosa. Yachoye ikosa ry'uwo muhungu. Yeye alizirisha kosa ya binadamu huyo. Amubwira naho aje gukirira iryo kosa. Hata akamwambia mahali atapona. Niko bimeze. Ni hivyo. Wanaweza sifiwe. Amen. Iri mu buzima bw'icyaha. Kama uko kwa maisha yenye dhambi. Tuzumenya ko wanduye. Wewe ujue kama wewe ni mchafu. Niyo wanakubwiye ntuzu byemera. Hata wengine akikwambia hawezi kubali. Kiretse ikintu kimwe gusa kiza kikwemeza. Kile kinakusababisha ukubali. Mwuka wera kumuriki. Ni wakati Roho Mtakatifu anakuangazia. Akakwereka ibyaha. Anakuonyesha mambo yako. Yesu yabwiye abigishwa. Yesu aliambia wanafunzi. Kumufasha nazi. Akaambia msaidizi akikuja. Ni uzabemeza ibyaha. Atawakubalisha ya dhambi. Akazi ka Yesu. Akazi k'umwuka wera. Kazi ya Roho Mtakatifu. Nukumurika. Kuangazia. Akatwereka ubumuga. Anatuonyesha ulemavu. Akatwereka ibyaha byacu. Anatuonyesha dhambi zetu. Akatwereka naho tubikira. Anatuonyesha mahali tutaenda kuoga. Uyu mugabo mume huu bamweretse
icondo walimpaka matope kigaragaza ko ahangaha yanduye, inazirisha hapa amechafuka kwa macho, agomba kuja kwihagira lazima aende kuoga kwa kisima cha Siloamu kugira ngo abashe guhumuka, ili apate kuona. Natwe muri isi, na sisi kwa ulimwengu twatumwe kwiyuhagira, tumetuma kwenda kuoga. Yesu yaje kutwereka ibyaha byacu, Yesu amekuja kutuonyesha dhambi zetu, abereho kutwereka ibyaha byacu, Mtakatifu anatuonyesha dhambi zetu kugira ngo tumenye, ili tujue umwanda uturiho, uchafu tuko nao, ububi uturiho, uchafu tuko nao, icyondo kituriho, matope yako tuko nayo. Iyo tumaze kumenya ko turi icyondo, tukijua kama tuko na uchafu, tugomba kuja kwiyuhagira, ni lazima tuende kuoga kugira ngo tubashe gukira, ili tujue tuweze kupona. Amen. Amen. Wanaweza sifiwe. Amen. Biblia inavuga ngo, Biblia inasema, Daudi niwe wavyanditse. Daudi niye ameandika. Aravuga ngo niwumva ijwi ry'Imana, ukisikia sauti ya Mungu, ntiwinangira umutima, wewe usikwe mgumu. Akenshi mara mingi ijambo ry'Imana riba rishaka ko dukiza, neno la Mungu ni maana nataka tuokoke, ariko abenshi baza binangira, lakini wengine wanapuzia. Hari icyondo ufite ku maso yawe, uko na udongo kwa macho yako, Imana iragutuma kwiyuhagira, Mungu anakutuma kwenda kuoga kugira ngo ubashe gukira, ili upate kupona. Iyo wumviye Imana, ukitii Mungu, ukiyuhagira, unaoga. Uyu muhungu kijana huyu cyangwa impumyi, Biblia ndivuga ko ari umuhungu cyangwa ari umukobwa, kipofu huyu, ivuga ko yasanze ari impumyi, yeye alikuwa kipofu. Iyi impumyi kipofu nta kintu gihambaye yakoze, hakuna kile kitu kigumu alifanya, yumviye gusa icyo Yesu yamubwiye, ametii kile Yesu amemwambia muamuru. Nta kintu gikomeye kugira ngo dukire ibyaha, hakuna kile kigumu ili tupone dhambi, nta kintu gikomeye kugira ngo tuve mu byaha, hakuna kigumu ili tutoke kwa dhambi, kumvira ijambo ry'Imana, ni kutii neno la Mungu tu. Amen. Nta kigoye kibirimo, hakuna kitu kigumu. Kwiyuhagira ntibigoye, kuoga ni rahisi, kumva nibyo bigoye, kusikia na kutii ni ngumu. Amen. Amen. Biblia duhamagarira kuja kwiyuhagira, neno la Mungu linatuitia kwenda kuoga kugira ngo dukire, ili tupone. Nuko twiyuhagira, ili tupone ni ili tuoge, kugira ngo agakiza kacu, ili wokovu wetu kagaragarire abo hanze, izirike nje. Muzi impamvu abantu bakidushakia, sababu gani watu wanatushuku, batatwemera ko twakijijwe, sababu gani watu wanatushuku kama tujaokoka, ntabwo twumviye ngo tuje kwiyuhagira, hatujatii ili tuende kuoga. Nubwo bagusize icyondo, ingalawa wamekupaka matope, utagiye kwiyuhagira, kama hujaenda kuoga, tibyakunda ko ukira. Haiwezekani kama uyu muhungu, uyu impumyi, kipofu huyu, itaje kuja kwiyuhagira, kama angepuzia kwenda kuoga, angepona. Ijambo ry'Imana litubwira Naamani, neno la Mungu nasema Naamani bamutumye muri Israeli, walimtuma Israeli kuja ko hari umugaragu w'Imana umukizi ibibembe, kwenda kutafuta mtumishi wa Mungu. Ahageze, akifika, baramubwira ngo, Elisa aramubwira ngo ja muri Yorodani wiyuhagire, Elisa akamwambia ingie kwa Yorodani, wibiremo 7, uingie mara 7, urakira, utapona. Naamani arababara cyane, Naamani akanungunika, aravuga ngo ese wewe ntunaje ngo ndebane unkozeho ibiganza, wewe uwezi kuja ili uniguse, kurambya ngo je kwihagira Yorodani, wewe niambia niende kuoga kwa Yorodani, ichafuye ubucafu, Yorodani iko na uchafu, umugabo w'ingabo z'Isiriya, mimi ni mkubwa, mfite ama piscine n'amapiscine, mimi niko na maji mazuri hapa. Arivumbura aja asubira, yeye akarudi. Abagaragu be baramubwira ngo datawazi wake wakamwambia, nyamara ica kubwiye ndikigoye, kile amekwambia si kigumu. Uzi se, najua Naamani icyari cyamugoye si ukoga, kile kilikuwa ngumu, icyari cyamugoye si amazi mabi, na maji siyo ilikuwa, icyari cyamugoye ni ukumvira, kile kilikuwa kugumu ni kuelewa ama kusikia. Amen. Baramubwira ngo se databo, wakamwambia mfalme, usaba ibikigoye, angekuomba kitu kikuu kugitanga, hawezi kupenda. None akubwira ikintu coroshe, anakuambia kitu rahisi, uja kwibira gusa muri Yorodani, kwenda kuoga kwa Yorodani, wabikoze, fanya hayo, basi ukareba amatokeo, alafu urebe ibivamo. Arabikora, akafanya. Biblia iravuga ngo, Biblia inasema yavuyemo ngo asa mubiri wiwe usa n'umwana, alitoka kwa Yorodani akikuwa na mwili kama mtoto mchanga, ameingia Yorodani mara 7, babandi bajanye nawe, wale walimbeba, ijya 7 baramubwira ngo ntusubiremo byakunze,
Ya 7 akamwambia imekubali. Barabibona, abaturanyi be barabibona. Jirani zake wakaona. Nukuvuga ngo iyo twakijijwe neza. Sema tukiokoka vizuri. Abandi basaba bibi. Wengine wanajua. Agakiza ndikaza kisha. Wokovu haiwezi fichwa. Agakiza ndikaza kisha mu baturanyi. Wokovu haiwezi fichwa kwa jirani. Iyo wakijijwe neza. Ukiokoka kamili. Iyo ijambo ry'Imana. Ukitii neno la Mungu. Iyo uhagiye. Ukioga. Amakosa Imana ikwereka ukayakuraho. Makosa Mungu anakuonyesha na utoa. Icyo Imana ikwereka ukagikuraho. Matope Mungu anakuonyesha na utoa. Iyo ubikoze gutya Imana. Ukifanya hii unaitii. Abaturanyi bazabimenya ko. Jirani wanajua kama umeokoka kamili. Wanaweza sifi. Amen. Baramubaza ngo se byageze gute? Wakamuuliza imetendeka vipi? Akabwira ngo ikintu coroshe gusa. Akamwambia ni kitu rahisi. Yatubza kondo. Amechukua udongo. Akasiga ku maso. Akanipaka kwa macho. Arantuma ngo nje kwiyuhagira. Akanituma niende kuoga. Agenda ndiyuhagira. Nikaenda nikaoga. Ndahumuka. Alafu nikafumua macho. Tibabyemera. Hawakubali. Bamushira abafarisayo. Wakampelekea Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abafarisayo. Abafarisayo bamugezeho. Wafarisayo wakimfikia. Nabo bamubaza makuru. Na wakamuuliza habari. Arababwira ngo ni Yesu. Akamwambia ni Yesu. Aramaza ngo si wo Yesu ari. Akamwambia Yesu ako wapi? Ati simbizi. Akasema sijui. Uramuvuga hiki? Wewe unasema nini? Ati ni umuhanuzi. Akasema yeye ni nabii. Baramubwira ngo oya. Akasema la. Si umuhanuzi. Yes, ni nabii. Ngo atubahiriza sababu yeye ati sabato. Baramubwira ngo nashima Imana. Akasema ashukuru Mungu. Kuko bazi ko uwo mukijije ngo ari umunyabyaha. Ashukuru Mungu sababu wamponya wanajua ni mwana. Arabaseka cyane arabwira ngo ibyo simbizi. Yakawacheka akasema iconze. Kile najua. Nuko njewe narimbo. Mimi nilikuwa kipofu. None ubunyine. Sasa ndahumutse. Mimi naona. Ndareba. Mimi naona. Arababwira ngo kuva kera. Akasema tanga wale. Turabizi ko Imana itazi yumva abanyabyaha. Mungu najua hawezi kusikia wenye dhambi. Imana ntizayumva abanyabyaha. Mungu hawezi kusikia wenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nubwo wasenga gusa. Ingalau uombe muda mrefu. Nubwo wakwiriza. Ingalau ufunge. Nubwo wakwigwa mu ibyawe byose. Ingalau ufunge. Imana ntizayumva amasengesho y'abanyabyaha. Mungu hawezi sikia maombi ya wenye dhambi. Icyo zishaka gusa. Kile Mungu anataka ni umutima umenetse. Ni moyo amasengesho azayumva. Maombi nasikia. Ni mwenye haki, maombi ya mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hari igihe uza wiyima ibyawe. Kuna wakati unajinyima vitu vyako. Ariko umutima wawe wuzuye uchafu. Lakini moyo wako unajaa uchafu. Ichondo kichuzuye ku maso. Ubongo umejaa kwa macho. Kandi Imana iguhamagara na Mungu anakuitia kwenda. Ndagutumye Jaisiro wangu. Akasema nakutuma Sorowamu. Nubu Imana yachaye gutuma Sorowamu. Hata Mungu anatuma watu Sorowamu. Imana yacabwira itore ngo rishi Sorowamu. Mungu anatuma kanisa Sorowamu. Imana yacakubwira umutima wangu Sorowamu. Mungu anabia moyo wangu enda Sorowamu. Sorowamu kugira ngo Sorowamu ili uoge ukire upone. Haleluya. Imana ntijya yumva amasengesho y'abanyabyaha. Mungu hawezi kusikia maombi ya wenye dhambi. Nimbura umurozi. Kama wewe ni mchawi, Mungu karakumurikira. Roho Mtakatifu anakumulikia. Karakwereka uchafu ufite. Anakuonyesha uchafu uko nao. Ntabwo nubwo waba umeze gute. Ingalau uko vipi. Ntabwo Imana cyangwa Umwuka wera. Mungu ama Roho Mtakatifu azereka kukubwira uko umeze. Yeye aachi kukwambia yeye. Azakubwira ngo wewe. Anakuambia wewe umeze gutya. Wewe uko vipi, uko hivi. Abagutungia abakubwiye ngo anakunyosha kidole. Sorowamu. Anakuambia uende Sorowamu. Ja muri Yorodani. Uingie kwa Yorodani. Ufite ibibembe. Uko na ukoma. Urimbumyi. Wewe ni mkipofu. Kandi ufite icondo ku maso. Wewe uko na matope kwa macho. Ufite ibyaha mu mutima. Wewe uko na dhambi moyoni mwako. Ufite ibyaha mu bugingo. Wewe uko na dhambi kwa maisha yako. Kugira ngo ukire. Ili upone. Ikintu coroshe. Ni kitu simple. Ukumva ijambo ry'Imana tuba. Kutii neno la Mungu. Nukusha koga kuri Yorodani. Ni kwenda koga kwa Yorodani. Yorodani ni Yesu. Yorodani ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kugira ngo abantu bamenye ko twakijije. Ili watu wajue tumeokoka kamili. Neza babihamye. Wajue washuhudie kama tumeokoka. Ko twumvira ijambo ry'Imana. Ni kutii neno la Mungu. Nuko twumvira icyo Umwuka tubwira. Ni lazima tutii kile Roho Mtakatifu anaamuru. Jakuzo ni ntwa zavuga ngo Matendo ya Mitume anasema ngo mwumve icyo Umwuka abwira amatorero. Sikilizeni kile Roho Mtakatifu anaambia makanisa. Mwumve icyo Umwuka kubwira. Sikia kile Roho Mtakatifu anakuambia. Kama wewe ni mzizi, ja ku Yorodani. Ingia kwa Yorodani. Sorowamu. Uende Sorowamu koga. Yorodani. Mu gihe cy'isezerano rya kera. Ni kwa agano la kale. Sorowamu. Ni iki gihe cyacu. Sasa Sorowamu. Nubu turacyafite Sorowamu. Hata sasa tuko na Sorowamu. Imana iracyaduhama Yesu aracyadutuma kuja kwihuta. Mungu anatutuma kuoga kwa Sorowamu. Kugira ngo tubashe gukira neza. Ili upone vizuri. Abantu batanga ubuhamya.
watu wapeane ushuhuda. Koko uyu muntu yakije. Watu washuhuda sema huyu mtu ameokoka kabisa. Ugaragare agakiza kagaragara inyuma. Okovu zirike nyuma. Agakiza kagaragare mu baturanye. Okovu zirike kwa mu bana bawe. Okovu zirike kwa mu bavandimwe. Okovu zirike kwa ndugu zako. Emera. Kubali. Uje Siloamu. Wende Siloamu. Uje kwiyuhagira. Wende koga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ata. Hari cyumuka yakubwira. Kuna kile Roho Mtakatifu anakuambia. Kuna kile Roho Mtakatifu anakuambia. Kugira ngo iki ngiki ntugikira. Kuna kile Roho Mtakatifu anakuambia hapa wewe si mzuri ama si mwenye. Genda kuri Yorodani. Ingia kwa Yorodani. Genda Siloamu. Ingia kwa Siloamu. Kugira ngo kire. Ili upone. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Arababwira ngo akawaambia. Ivyo mwamumbwira. Haya mnaniambia. Sinobyumva. Siwezi nunda ko Imana yokumva umunyabyaha. Siwezi kubali kama Mungu anaweza sikiliza wenye dhambi. Uzukira ngo Imana izikumva. Unafikiria kama Mungu anakusikia? Tibyo ukunda kuhindura ijambo ryayo. Hawezi kubali abadilishe neno lake. Nimbura umunyabyaha. Kama wewe ni mwenye dhambi, ndakuburira. Mimi nenda kushauri. Ja kuri Siloamu. Enda kwa Siloamu. Kugira ngo Imana ibashe kukumva. Ili Mungu akusikilize. Baramubwira ngo wakamwambia ntutwigishe. Usitufundishe. Wewe wavuke mu byaha. Wewe umezaliwa kwa dhambi. Twebwe turabafarisayo. Sisi ni mafarisayo. Arababwira ngo akawaambia ijambo rikomeye. Akawaambia neno kuu. Murongo wa 30. Arababwira ngo iri nishano ko mutamuzi kandi ari wampumuye. Ni ajabu mjui kama ni yeye na yeye ameniponya. Jewe narimbu. Mimi nilikuwa kipofu. Sinareba. Mimi sikuwa naona. None mwebwe mwarebaga. Nyinyi mlikuwa mnaona? Timuzi kwa rumukiza. Nyinyi mumjui kama yeye anaweza kuokoa. Amjui kama yeye ni mwokozi. Nishano. Ni hukumu. Kuba mwebwe mubona kama nyinyi mnaona mutazi kwa rewa lakini amjue kama yeye ameniponya. Ige ambwiraga wakati aliniambia agatuba kondo akachukua udongo amkuwa mnaona nishano ko mutamu yatari kama mnyinya mumjue. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muri iki gihe kwa nyakati hizi abantu bameze gutyo watu wako hivyo bibwira ko babona wanafikiria kama anaona ariko batabona lakini ni vipofu. Nishano ni hatari kama unaishi kwa kanisa miaka mingi lakini wewe amjue kama ujue Yesu au ujue ukovu utaramuona kama wewe hujaona Yesu utaramumenya kama wewe hujamjua Yesu nishano hiyo ni hatari. Nishano rikomeye ni hatari kubwa kuba mu nzu y'Imana kuishi kwa nyumba ya Mungu kubatizwa ni kubatizwa ukanywa meza wewe unakunywa meza ya Bwana ariko utaraje Siloamu lakini bado hujaenda Siloamu utaramumenya kama hujamjua. Abo bose wote bibwiraga ko bazima walikuwa nafikia kama Mafarisayo walikuwa Mafarisayo walikuwa Wayahudi arasengaga walikuwa wanaomba ariko batazi ko Yesu lakini hakujua Yesu kama anapeana wokovu. Batazi ko Yesu atangaga kiza hawajui kama anapeana wokovu. Hawakujua Yesu anapona. Wakijijwe wenye alipona baramubwira ngo ndushime Yesu wakasema ushukuru Yesu sababu Yesu yakufanya hiyo. Hata sasa abantu benshi bagihakana tuko na watu wanakana mirimo ya Yesu wenye wakubali matendo ya kazi ya Yesu. Biblia iratubwira ngo neno la Mungu linasema mujayishu matendo ngo bavuga ko bera funuo wa Yohana bavuga ko bera wanafikiria kama ni watakatifu ariko ngo bibihakanisha imbaraga zao lakini kazi zao zinaizirisha kama wanakana. Nukuvuga ngo guhakana Imana kumkana Mungu guhakana imirimo ya Yesu kukataa kazi ya Yesu guhakana gakiza Yesu yatuzanye kukataa ukovu Yesu alituletea. Si kuvuga nakanwa ngo ndamwanza si kutamuka useme ni mkana si kusema nakataa ukovu ahubwo nugukora ni kufanya matendo imirimo inyuranye na gakiza Yesu yatuzanye. Kazi ziko kinyume na ukovu Yesu alituletea. Kazi tunafanya yakana Yesu inakana Yesu yakana ko tuba mu rusengero aizirishe kama tunakaa kwa kanisa. Ninde muntu ni nani wakijijwe mwenye ameokoka uba mu rusengero anaishi kwa kanisa yenye ameoga wagiye Siloamu mwenye ameenda Siloamu akoga gakira anaoga anapona wowe ukigendera mu tuntu n'utuntu yeye anatembea kwa mambo madogo na madogo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninde muntu ni mtu gani wiyuhagiye ameoga woja kuroga yanaenda kufanya uchawi anaenda kuzini woja kwiba wanaenda kuiba wowe utagitanga icacu yeye anachukia kutoa sadaka na fungo la 10 ni nani? Ico nikigaragaza hiyo inaisirisha ko tutageze kugakiza kuzuye sisi hatuna wokovu kamili. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
twabaye nk'abafarisayo. Sisi tumekuwa kama mafarisayo. Uyu wari impumyi. Huyu alikuwa kipofu. Amaze kubwira iryo jambo. Akimaliza kumwambia neno hilo. Ababwiye ngo nishano ko mutamuzi. Akasema ni hatari kama mjui. Kandi ari yo wampumuye. Na yeye amenisababisha nipone. Mwebwe nyinyi mwarebaga. Mlikuwa mnaona. Yewe nta makuru nari. Mimi sikukuwa na habari. Nta kintu nabona. Mimi hakuna kitu nilikuwa naona. Yavutse ari impumyi. Nta n'ibinogo by'amaso. Alizaliwa nafasi ya macho. Ngo nta makuru yarazi y'agakiza ka Yesu. Yeye hakukuwa na habari ya wokovu wa Yesu. Ariko Yesu amusanze. Lakini Yesu akimkuta. Kwimwe natwe nta makuru y'agakiza twari duteze. Hata kuna habari ya wokovu kwa naye. Lakini Yesu alikuja katufikia. Sababu ya rehema na neema ya Mungu. Akitufikia. Aduha agakiza. Akatupea wokovu. Adutumisiro wa. Akatutuma Sorowamu. Yesu atwereka ikibi turimo. Akatuonyesha mabaya tunatenda. Ariko ntaza dufata ngo dukure kumbaraga muri ico kibi. Lakini atuondoe by force kwa haya mabaya. Atwereka ikibi. Anatunyosha kidole. Akatubwira inzira. Anatuonyesha njia ili tutatue hiyo shida. Martin yaratubwiye. Martin alituambia. Atubwira ngo Imana Yesu ngo yadukijije. Yesu akituponya. Yaduhaye agakiza. Akitupea wokovu. Nukuvuga ngo ntaza aho mu mwijima twari turimo. Kwa giza tulikuwa. Azaza akatumurikira. Yeye anatuangazia. Iyo amaze kutumurikira. Akituangazia. Kazaza wenyine ngo adufate ngo adukure. Yeye tuwezi kutushika tutoe. Azatubwira ngo. Yeye anatuambia. Mungurikire. Munifuate. Wewe wenyine. Wewe peke yako. Uhaguruke. Usimame. Ugende. Uende. Uyu muhungu niko Yesu yabigenye. Huyu kipofu ndivyo Yesu. Yaramubwiye ngo. Alimwambia. Amaze kumusiga icondo ku maso. Wakati alimpaka matope kwa macho. Agihumye. Wakati alikuwa kipofu bado. Ujya wibaza yageze Sorowamu gute? Alifika Sorowamu kivipi? Yageze Sorowamu gute? Alifika kivipi Sorowamu? Yeye alikuwa kipofu. Amen. Amen. N'ubuntu bw'Imana. Ni neema ya Mungu. N'ubuntu bw'Imana bwahamugejeje. Neema ya Mungu imetufikisha. Tugere kugakiza. Na sisi tufike huko. Neema ya Mungu imetufikisha. Ni neza n'urukundo rw'Imana. Upendo wa Mungu umetufikisha. Izo nibyo biza bituma tugera kuco tutaka. Hiyo ni inasababisha tufike mahali. Imbaraga n'ubumenyi bw'uyu muntu wari impumyi tizari kumugeza. Nguvu na ujuzi huyu mtu haiwezi kumwokoa. Cyambere ntiyari kuhamenya. Yeye hakujua kuko atabonaga. Sababu alikuwa kipofu. Cyakabiri ntiyari kugenda. Sababu hakutembea. Kuko atabonaga. Sababu hakukuwa anaona. Na sisi uko twari tumeze. Ni hivyo tulikuwa. Nta mbaraga nta maso. Hakuna nguvu na macho. Nta maboko. Hakuna mikono migumu. Tulikuwa nayo. Yari kutugeza kugakiza. Yari kutufikisha kwa wokovu. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana. Lakini kwa neema ya Mungu. Kubw'ineza ya Yesu. Kwa neema ya Mungu. Kubw'ubuntu bwa Yesu. Kwa neema ya Mungu. Yesu araza. Yesu akakuja. Atugezayo. Akatufikisha. Atugeza kugakiza. Akatufikisha kwa wokovu. N'ubu tangu sasa. Abantu. Kuna watu. Bakeresheje kugakiza. Wamepuzia wokovu. Bakeresheje iyo neza y'Imana. Wamepuzia wema wa Mungu. Waneza zifi. Amen. Baramubwira ngo. Wakamwambia. Arababwira ngo nishano ko mutamuzi. Akamwambia ni hatari sababu amjue. Nukuri. Ni ukweli. Byaba ari ishano. Inakuwa ni hatari. Kumaza imyaka ingana gutya mu ikanisa. Kukaa kwa kanisa miaka kama hii. Utamuzi. Wewe unakaa bila kujua Yesu. Utazi Yesu. Bila kujua Yesu. Utarakizwa bzuzu. Wewe hujaokoka kamili. Utarakizwa ngo abana babimenye. Bila kuokoka utarakizwa abakazana babimenye. Bila kuokoka utarakizwa abahungu bawe babimenye. Wewe bila kuokoka wajua. Utarakizwa abaturanyi muturanye. Bila kuokoka jirani zako wajue. Zabarishana. Hiyo ni hatari. Zabarishana. Inaofisha. Kumaza imyaka 100. Kuishi kwa miaka kadhaa. Mwitorero. Kwa kanisa. Ariko taramumenya. Lakini bila kumjua. Amaze kubabwira gutyo. Akimaliza kuambia. Baramufata ngo bamutahanze. Wakamchukua wakamtupa nje. Yesu umenye ko bamutaye hanze. Yesu akijua amemtupa nje. Baramusanga. Akamkuta. Aramubwira ngo musore. Akamwambia kijana. Urizeye. Wewe unaamini? Wizeye wagukije? Unaamini ule amekuponya? Aramubwira ngo ese ari hehe? Akasema ako wapi? Kugira ngo mwizeye. Ako wapi ili nimwamini? Yesu aramwambia ngo niwe muvugana. Akasema ni yeye mnaongea na yeye. Ndamwizeye, ndakwizeye. Akasema ninaamini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kubera ko sababu yamukijije atamubona. Yeye alikuwa mponya bila kumuona. Yaramusize. Yeye alimpaka. Aramutuma. Akamtuma. Tibajanye na Yesu. Hawakutembea na Yesu. Agarutse ntiyabona Yesu. Akirudi yakuona Yesu. Agarutse yahumutse. Yeye akikuwa ukofu meisha kukuona Yesu. Hepfo Yesu aravuga. Yesu akamwambia. Aravuga ngo nico gituma birivuga ngo. Akasema Biblia inasema. Naje kugira ngo. Nimekuja. Abari impumyi. Wale walikuwa pofu. Ili wapate. Abari babona. Wale walikuwa naona. Bahume. Ili wakuwe vipofu.
Abafarisayo baramubaza ngo se, Abafarisayo wakamuuliza, utwise ko turi impumyi? Unatuita sisi ni vipofu? Yesu arababwira ngo yaba mwari impumyi ngo icyaha cyanyu nticyagaragaraga. Yesu akamwambia heri mkuwe vipofu, dhambi zenu isiwedirika. Sababu dhambi zenu isiwedirika. Nyinyi mnajiita kama mko macho na nyinyi mko vipofu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikibazo dufite, shida tuko nayo, abantu bita ko bakijijwe, watu wanajiita kama bita ko bari mu ikanisa, watu wanajiita kwa abantu bita ko babakora umurimo w'Imana, watu wanajiita kama bazi ko babasavingira Imana, ni watu wanajua kama wanafanya Mungu lakini hawajamjua bado. Yeye ni vipofu bado. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ico Imana idushaka, kile Mungu anataka kwetu ni ugukizwa, ni kuokoka. Agakiza kakagaragara inyuma. Wokovu wetu izirike kwa nyuma. Jirani yetu washuhudie wokovu wetu. Watoto wetu, abagore n'abagabo bakagashuhudia. Wokovu wetu ushuhudiwe na wamama na wababa na watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naamani amaze gukira, wakati Naamani alipona, bari bari kumwe nawe niwe babibonye. Wale walitembea na yeye ni wao waliona kama imepona. Agakiza ndikaza kisha bene. Wokovu hawezi kujificha. Dufite agakiza kagoye muri iki gihe. Tuko na wokovu mgumu sana. Dufite abantu, tuko na watu bitwa ko bakijijwe, wanajiita kama wameokoka, ariko hanze lakini nje batazi ko yakijijwe. Matendo yao yanaizilisha watu hanze. Nje ni umukobwa w'abanyanaka, yeye nimba ari umusinzira n'umukobwa w'abasinzira, nimba ari umusama n'umukobwa w'abasama, nimba ari umwega n'umukobwa w'abega, n'umugabo w'abega n'umuhungu w'abega, n'umuhungu w'abahinda. Yeye akona uko wa kwao, akona zizo tabia za kwao. Nta kintu na kimwe kigaragaza ko yakijijwe hano. Hakuna kile kinaizilisha kama yeye ameokoka huko nje. Nta ngeso nimwe yahindutse. Hakuna tabia alibadilika. Lakini tuje koga, twende koga. Siloamu haracyari. Uko Siloamu bado kuko. Tuze twahindutse. Ili tukuje tumebadilika. Wa mugore w'Umusamaria, ule mama Msamaria, amaze guhura na Yesu, wakati alikutana na Yesu, bakoranye ikiganiro gikomeye. Walikuwa na kikao na Yesu. Amaze kumenya ko Yesu ari Kristo bari biteze. Akijua ni Kristo alikuwa anatarajia. Amaze kumenya ko ari Kristo, walikuwa jua Yesu Kristo, arakizwa. Yeye akaokoka. Wasiga ikibindi aje kuvuga ubutumwa. Akaacha mtungi wake akaenda kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ataramumenya, kabla hajamjua, yarimo mubwira ibinyuranye n'ibyo yazamuye. Yeye alikuwa anamwambia tofauti na yale anamuonyesha. Ariko amaze kumumenya agiye kumufata. Wakati yeye alimjua alienda kumutangaza. Kandi nawe na yeye yarazi ko abizi neza kwa Yesu. Yeye alikuwa anajua vizuri, anajua Mesia. Yari Umusamaria. Yeye alikuwa mtu wa Samaria. Ni ya miryango 10 yari yaramanutse. Kwa zile familia 10 zilikuwa zinashuka huko Samaria. Nabo bari bazi Imana. Walikuwa wanamjua Mungu. Niko abantu nuki gihe bameze. Hata watu hivyo sasa. Siko bazi Imana. Wanafikiria wanajua Mungu. Ariko siko bimeze. Lakini si hivyo. Siloamu. Wende Siloamu. Kugira ngo uhumuke. Ili upate kufumuka macho. Abantu babona gakiza kuzuye. Watu waone ukovu kamili kwako. Abaturanyi ngo baravuga ngo se uyu siwe. Wajirani wakasema huyu si yeye naomba. Wengine wakasema ni yeye. Abandi ngo siwe. Wengine wasema si yeye. Ubuhamya bwawe, ushuhuda wako bitwemeza byemeza abantu n'Imana ko wakijijwe. Ushuhuda wako unaizilisha kama wewe umeokoka. Si wewe ubuvuga. Si wewe unatangaza. Abandi hanze bavuga. Ni wengine wanatangaza. Abaturanyi bivuga. Ni jirani zako wanatangaza. Niba abaturanyi bakuvuga nabi, ukisikia jirani wakikuongelea vibaya, wisuzuma ujye Siloamu. wewe jichunguze, wende Siloamu. Subiri Siloamu. Rudi Siloamu. Nimba ubona abo mubana mu rugo batakuvuga neza, kama wewe unaona wale mnaishi hawakushuku, gakiza ka yeye wanashuku wokovu wako. Nimba ubona mwitorero batakwemera, kama unaona kwa kanisa yako hawakukubali, subiri Siloamu. Rudi Siloamu. Uko ari umuririmbyi aririmbye. Kuna mwimbaji amesema kama ni Theogene, Imana ikwemeye, Mungu akikubali, uzikwemeza n'abantu. Hata Mungu anasababisha na wengine kukubali. Dawidi ntabwo yari yemewe iwabo, hakukuwa anakubaliwa kwao, kubera ko Imana yari umwemeye. Lakini sababu Mungu alikuwa yaje kumwemeza iwabo, Mungu alikuja kumkubalisha kwao. Hakukuwa anakubaliwa, kubera ko Imana yari imwemeye. Lakini sababu Mungu alikuwa anamkubali, yamwemesha abantu ibwami, ilimsababisha kubaliwa kwa ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo ahinduka avuye mu Bufarisayo, akitoka kwa Ufarisayo. Abantu Biblia iratubwira ngo abantu bose yageraga mahali alikuwa anafika ngo baramuhungaga, walikuwa wanakimbia kubera ko bari bamuziho sababu alikuwa anamjua kutoteza
itorero, yeye walikuwa anamjua kama kugirira n'aba bantu, yeye alikuwa anafanya vibaya kanisa, walikuwa anamjua kwa sura nyingine. Amaze guhura na Yesu, lakini wakati alipokutana na Yesu, amaze kwiyuhagira Silowamu, akimaliza kuoga Silowamu, akimaliza kupokea wokovu kamili, wote baramwemeye, walimkubali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bose baramwemeye, wote wamemkubali, n'intumwa hata na mtume ba Petero na ba Yohana na Yakobo baramwemeye, wamemkubali. Baramubwira ngo ico tuguhuguyeho, wakasema kile tunakushahuri, mwandikirwa genda mwige gufasha imfuvyi n'abapfakazi, mwige kusaidia mayatima na wajane. Tuko kwa mstari mmoja, ibindi byose dusanze iriho, yote yale tuko na barababwira ngo habe nibi munyibukije, hata na hayo mnikumbusha, sanzwe mbikora, mimi nayafanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iyo rero wakijijwe neza, ukiokoka vizuri, abandi bazabimenya ko wengine wanajua kama bene data bavandi. Ndugu zangu, mureke tuje Silowamu, mwache twende Silowamu. Karya kakunaniye, ile imekushinda, menya ko ari akondo, jua ni matope kakuriho, ni matope yuko kwako, kagomba gukirira Silowamu, ni lazima ipone uko Silowamu. Ahandi icondo kikuriho chovira, hakuna mahali matope naweza kuondolewa, ahandi cyaha kikurimo chovira, hakuna mahali dhambi iko ndani yako inaweza kuondolewa. Ni Golgotha kumusaraba, ni kwa Golgotha msalaba. Ni wakati umetubu, ubica ijambo ry'Imana ikubwira, unatii neno la Mungu kile nakwambia, ukiyuhagira, unaoga, ugakira, unaokoka, ukaja mu murongo w'abakorera Imana, unaingia kwa mstari wa wale wanaokoka. Imana tuganze, mwakira ijambo ry'Imana, pokeeni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni yeye anajua vizuri, ariko uzogaruke urudi dushiremo igisirimba, Imana ibone ko twarushe, kubera kuko tumuchezee Mungu ili turudishe shukrani kwa Mungu. Sinari kukumenya, singekujua, ni vile wamekuongelea, kubera kuko waravyibushe, naona umenona, umera neza, wewe uko sawa, uko smart. Imana ishimwe ko wabonye Imana. Mungu asifiwe sababu umemuona. Kindi yageza yicara akaza akakubwira ngo ariko nzokira, nilikuwa nakuja na kulia nitapona kweli, nawaambia utapona. ngo nene si Imana, ngo yo ndiza yumva anasema Mungu huyu kweli asikii, yageza yicara avuga ngo ariko nzokira, anasema mimi nitapona kweli. Imana izihindura ibihe, Mungu badilisha majira, ibihe Imana Mungu izibikaburanya gutya ntumenye, ahubwo ntazi n'igihe yakize, yeye ajua yisanga yarakize, yeye alijikuta yeye waza gose wakize uwe munsi ndiyo ukubwira, yeye hawezi kuambia siku amepona, sasa yaje kwisanga yisanga yarakize, yeye amejikuta yeye amepona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukadukubitira Imana mashi, acha tumpigie Mungu makofi mazuri. Uzogaruke, urudi bagweze nimero, ariko nushaka kurare tambambe gutaha nijoro wenyine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imana ishimwe kiza yumva gusenga. Mungu asifiwe kwa sababu anasikia maombi. Imana yumva gusenga. Mungu anasikia maombi yetu. Biriya ni bihamya byo Imana yumva gusenga. Ile ni ushuhuda kwamba Mungu anasikia maombi. Kubitakoze none, kama itafanya leo, ariko ejo bizagaragara ko yakoze, lakini kesho itazirika kama ametenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Rero batubwiye ngo tugomba gukizwa bikagaragara inyuma. Metuameni lazima tuokoke izirike nyuma. Yesu yabwiye abantu arababwira ngo mu muco w'isi. Yesu aliambia watu nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Uvuge ngo abantu bagomba kubona. Ni kumaanisha watu